kan hakan ka janit tolong ka perthei ka penyo thia lengai yagi samla ako apin skap hanga siya thu ki ay ki jing penyo thia ki ba ka perthei ka penyo thia akin gi smi ki babanta bala sang nong rem ni ka subject na ka kitab nong bishar kalau nong ka bakhat riu kadukhat ka bakhat kandai hakabahagata ka banta kaya thu ya ka delila kabapentia hakiko siu jongka ya Samson unong bishar ubakraw ha Israel bat habakala penyo thia lakhap ya ki hinyo teliki kerdan jongki nyu khli laka khli jongo ngani thu ya biya ka Bible number hinyo uday number ubakren ya ka jing pendek pura habau blayu la de bantau ya ka perthei ka sni ka bahnriu ha ka sni ka bahnyo wong ka de ka sni ka bangan shong thai hinyo iyo number hinyo ha ka kitab jing penpau ka keren bhai ki hinyo ki syarat hinyo ki ding peniang syarat hinyo ki turai hinyo ki peniang jing bitar bat nadu ka kitab Genesis Helap ru bau nambahnya ulong ubadon kam hadu kata-kata ya ka bau belai upan itu bau new number udon ya ka benta ka bakongsan Shua bagin poi ya ka benta balai u Samson usya penio thia la ni bali ki samla jong ka spa smem ka ba arbuwe kisha penio thia lengai aku apa dia tu ipi bagai kitab nong bishar kadantang arbu sau teliki lenong henrus pa san pupra teliki dikhat henry kadika kitab ka bakraw namar ka don haka ya ka jing hikai ka ba ublay upan wonder kumno banget kumno ban syakri blay bat ka ay ka jinglong ka bangade ban pendap habang syakri ya ublay dari ka kitab ka bayat ho yang ya ka hok jong oblay ka ba on kersyan ni kibriw ki ba syakri ya u ba dia ka jing bishar oblay on bishar na markapok ka ba ka kibriw ki le wat habaki syakri ya u ba day ka kitab ka ba snow tanat ngin puli ka kitab nong bishar snow tanat ba puli ka Maka aban kali pi kan umur kiba puli Bible mandas giharak ti. We are te pedang kam puli Bible da. Kim ju puli Bible. Tapan hap no. Tarak ti gibam ju puli pa. Harak ti gibam ju puli Bible. Ani we are talangot gibam ju puli Bible. Sa puli Bible na ha. Namar balay mga ongkong taan na sim class Sunday school hagawe ka jingiseng. Haway kabalang ng tesar na marang jupuli Bible tip na nasyem siya pang kato kapuar ka ba usiar ukan laisien baru Petras ulen ya ujisu pikin mawam to kapuar ka ba Petras ulen ya ujisu pikin maw kita kibawan sa Sunday school kim tip hila kali lagi jeng kali nga kalat ng kali jeng kali piko aman kali ayu way ni kinang kibam jupuli Bible ukali nga apostol pikan mao na bu Petras ulan ya Jesu gani usiar laisen de pastor usiar jong no to ti gadan na kong paghat ka bakong kata usiar jong no to kinakata ka daw ngidan kamban puliya ka Bible kamta mabagi long kristan ken ngidan kamban puliya ka ngidan kamban penam ya ka nakan mao habagi let siya Israel habang adon ha Israel lakali yaki Israel lang to pitip sa pangu Jesu ki ang em ngai maraja ka ni katma pitip nang manen karon ka jing penki karon ka jing kermen jong ki Hamas bagin job ya kay Israel ngai menta ki Israel karon ka jing kalabomot kabaki ong ba nginong rem ni katma namang ngidan yu ublay ba men syuangi kilat ban puli Bible mentangin puli no ban habangi puli ngitip bangi long kajat dan riyo kabasno haunong penim jugi malada ka hima Israel kan kalon
barok ki hima ka perthei kin kelon kari Israel gari ka barit gari ka bapala ka bakithung so apel kithung so nyam terahau siap bagado ka jingkan khu ka bapala bat mantangi ai ngo yo blei mau presiden ni tayo utu ni tayo pikir mau presiden juga Israel menta wong menta ngim siap tien na magidan ni ka Bible dan nongrim haka jingim jogi naman kata kani ka kitab nong bishar kani ka kitab kabasno tanat banpuli naman ublay ujiet ikibatalat bahaka buwan jong u kinlong kibaklan ublay ujiet ikibamla bahaka buwan jong u un panla yaki taday na katagadaw balat ho yakini kikentien bagini kikentien kiyat ho yagi bahabaw Samson ulas nang bankraw hagabor ban hagaburam ulaliat hagajing pensyoy jong kadalila ublay upan kre ya kadalila mday ban yalam yaw Samson mday tamakan long kabriyo kaban senran yaw Samson handay upan kre ya kadalila bagan lo kabriyo kaban tenjuru ya kajingen kisam Samson marka Bible kaya tu yangi kadi kabriyo kalapan yo tiya lengay yaw Samson modern yaw Samson nga superkat hala di marway lada ngaday ban yo yaw taw Samson nganyo ibaw diw giant udah ubri ubakraw uban nalor jeng umdan syuk bala nalor jeng umla syuk bankot iga bor baga renyeng upan tuwa igi kenro upan yap igi merat klaw bag uyele ban yada yaga jat ban riw Israel mereka ni ka kalimat ka buyo tiya lengay balay na mag-usyo jing iye yaga dalila marabusyo jing iye na panyo tiya balakap igi hinyaw tali kikerdan jeng isnyo ki ulu isnyo jeng Samson ujirong balate lathanyo to isnyo balathanya ki hinyo tali kikerdan bar kita ki hinyo tali kikerdan da bulo yo thia kadela ka khot ki Filistia kong khap yo isnyo jeng Samson bar mare khap yo isnyo jeng Samson ka Bible kaya thu yangi bagabo kalahap no na Samson naman kata nga siyam magani ka subject talong kabadan kamba pimenta piwan jingiseng pimenta pidan nagani ka presbytery pimenta pidan baro arsingi laisingi nagani ka jingiseng but pinmat ya ka jing besa nagaktian jong oblay pinyo snow ya ka jing kren nagaktian jong oblay na pilek pai mondi nang ni pilaya tengku bat ka perthei pitang pai nang ni mondi pilaya tengku met bat ka perthei but pinomla ban long ki samla ki Kristan ki bajanay krem ka perthei ka basniw namar katakan ni ka subject ka khot yangi baging pikir bat husyar yaradi yasno ik ni ruway tu kongkong bentan sebagai jing ruway ka bangidan kam ya umansim ako balay uban bat yangi uban sumar yangi magila ban yali persya ikibo jo serta tungin pek menta kamut ayu ka jing yo thia lele kamut ayu yo thia lengay bat balay u Samson usakap no yo knyu kli jongka kai gani ka jing yo thia lengay ka jong kabaningkong u Samson u yo thia lengay ka bamut udon hakata ka jing yo thia ka ba umtip riyo yanadi udon hakata ka jing yo thia ka ba snow thu yanadi udon nagadaga jingyo thia kaba umtip hangno thia udon nagadaga jingyo thia kaba snow thu ya ka jingya day ka jong u bat ublay kaba ningkong ka jingyo thia lengay kaba wanu Samson kalong ba uklet ya ublay kaba utanray haka jingyim jong u uklet ya ublay ubarang utan rai jong kajing em jong u hi ngantip sani pisay ong ni em kidan gibriyo kibaong kaying jonga ne kakali jonga kajing don jing em jonga kalengka jonga kabri jonga ka Bible ka ong kibakla balay nomor 1 ya kani kajing em ru
syuai ke liang daw blay. Nang kandiat tayo menta, ngadang priyat service ang tayo maulay put muri. Ya kaway ka long yeng kabay kiniya jo kata kayeng hadu menta iyam. Idan yo daw kuno badang kat nyo snem. Unya ada ka skuti ulit bamja sa pulo. Nawan pay na pulo katanra kaway ka bolero kamlap uyap haju. Bagi kimiya yung hamlapan padiang na maudong kuno ba tips ni. Kaya nakataka daw ka panparkat yan nga. Baka ni ka jing im ka mga basyuay ka liyang daw play. Pidaw na ka jing seng. Hindi na ka jing la jong pi. Banwan na ka to ka bus nang tiyan na nun sara. Nani banwan na ka bus na Sri Manggal. Nani ka pisa ka na nakapla jong pi. Banwan na ka jing seng. Napiwan na ka jing seng. Di na maublay jong pi. Ulong baba. Maris nang ka jing seng. Pikan mau na yung banduay banong taray nga sungungo. Nawala bandaw na ka jing seng. Hanggang ka juk mamantaan, kiong gumno, kinong kiparlok, kipapandan kami ka mobile. Hakajaka, kinong ayo, iublay, kiong gumni. Nga dapoy hanok siya, ngansa, sen, ikidura ka baca. Kinong disamla kipakalat, bahaswa makipoy ito kasi kinong kambanduay. Hanggang kiong ngan sa sen ikidorjo nga kaitanat na iyang kapandal kaitanat na iyang gajiseng ubon na iyang ubre pi ublay na magkatao bukot yang iukot bagin skow to bawang utanray juga jong kabor hagajin iyang joni ni iyang maganagaspaas na sa pagisamla nangitro iya pi pitip gisamla na usnem kanday spa kanday po hadu usnem arajar si po kikren Yakato ka post nem. Nakataga baki ay kerteng ka Generation X. Kisamla hakalenga pertay kiyong ka Generation X. Kabamut bau samla udi bandon. Yaka ay kabaon pendap yaka ni ka jingdon kam ka jong u. Kabamut ka jingdon kam jong kado kakam dawa ya kemensin. Nadu senyam arhajar sipo hadu arhajar arbusan. Kisamla kalengga pertay ki ong ngidey ban imno. Hakata ka spa senam ke baki ay kerteng. Ka Generation Alpha. Kabamut bahabangalong samla. Ngadiban long independent. Ngadiban like load. Ngadiban te syu mano-mano yan. Namtip siya ni siya ritual kalong kumno. Habang hibat ya ka mobile, pihak manusiar ba ya ka? Pitip hasilong ja ayo mata. Ka website, ka bakaddo, ka pinrong ka mobile, kani ka dark web. Barhanga ta ka dark web, ja ayo. Nginyet hong la ka jing im, ngindi ya ka met. Bat nginyet hong, bat pi menta ka don ka jing yakut. Bada pidi ya ukit ni suway, upoy katsan lang. Hadin lais ni ngalayo kapisa. Muntaha silong lai pusan persen gisamla kirung hagata dark web. Ban pitang la rum pemacho. Pitang la rum pemacho hagata Generation Alpha. Hagata dark website kiyong. Pek na pili ka mobile dah husiar na. Namarsiklik ya ka mobile nakano ka link ka mapili. Pirung yela di siya kata jeli. Kani gaspas nem ka ba ba. Kani gaspas nem ka baro ngikwa banlong independent. But hakata ka dark web. Lada pilatat ka jinglong senrang. Pikwa banlong tentay no. Tang laisni ka apoy ka message. Laisni ki jing ay jingmot. Ki banra ya pi. Ka hangno bagkumno pikwa banlong. Kani ka juk. Kabaki samla jongi game small to habaki pendan kam niya ka mobile. Pitiap ubasyam niya ka to ka iPhone. Uday tao bagerteng Steve Job. Habang siyam niya kata ka iPhone, but uday ro ubaseng niya kata ka Apple Company, pitip pa siya sa Bangladesh. Habang ka iPhone, pitip. Habang ka Apple Company, pitip. Uniw ng seng, habang siyam niya kata ka iPhone, ka phone ka ba, kador jong ka starting proposal. Kibabuan ki kena samla manta, kideya la ujong uketnis, kideya
ya laga khmat banyo thiet iPhone ban banta sa silong kadon kajing betha jong ki pulit ban husiar hakaya keyen namar kajing don palat jong ki beriu ki bakitnap nda ki lakitnap ki peniap ndala peniap pipet akamet jong tu basya peniap ndon syu kidney sum dan syu ki khmat kim dan syu kabaar man tau drugs sa silong ngayo banya silok bun bagi samla ki bangat hau drugs dan kelas 7 kelas 8 kikit drugs sa kanika sopti nduna yak silap prapo haja dan wayu kena ngayalam yu usha Sun Care Hospital markaja kumdo bukit yu tau drugs pitip umni unong di usuya ay parlok wong pastor nga kuwa pintuay bangan light no drugs menta umdi syu usu injection udah spray ka sen nakuha pastor ban light no jayu pitip ngayalam yu tang hadin si tayo paylay tinigi siti kibaong yu ngin ay lay pu arlak ra ban unu talay pasi lagi hakataga klaw bagani kapisakan peniyat na tagajing dondam hakapor kabagi le service kabag yap jongba kini im kataga spas nem kabakini kisang khawya kita ni kajing im jogi samla banlong independent banganumpan pisa syu na ime nganumpan pisa syu na ipa ngan yo lakayo hi ngan pendap laka pendap hi ya kajing dondam wong day na kataga daw baw tau Steve Jobs wong kumni wong baro kia kuwa ban poy beneng andre baniyap pat kisyapti kisang tawya baga pertay ka paniyot ya manta kabaning kong gani-gani kenma mapapi pendan kam ya ka day mapi uban long kenrat day maka ban long kenrat kidang ki parlok samla ki pasiduk toilet siduk pan kanar kira ate ka mobile toilet pan kana ki le mobile artat ndala dep kung tu ki nyat da kakti ki pun khoi ki thap popla msmo kenjing sute thimi na yeng piklet ka mobile mlong piklet ka pisalong piklet ka mobile tamlong dai na kata daw bakani kawan ra yani kisamla bangim snow tu syu nangno katan rai jo kajing em kawan kidon ki bathap ka bible ki bathap ye ka kot jigrwai hangni ngamong bakalong ka bomday henry da husiar bahapa haba pipli ka internet bayo kimi kidur kiba ijabo bat kiba kalemra nya ka mobile sampai ada pile kumta kamut ya ublay ru ya kle ya gitu kidur ru ya kle ndai ba bi subscribe te henry ki wan ki advertisement ki wan ka mobile Kegi ba menta phimlap aga mobile phirong sa internet kay ba pikwa ka perthei rulong pikwa ublay rulong husian titem ne am naga cyber crime menta telang ka perthei kapani ya kad adong begitu ki ba im ban pek tanya ki film ki ba dakat ki ponsai kan bu na dakat text ban ot no kandian haban husiar na marga perthei kapaniyo thiya yang ida kani aba pithap ya kakot jingruai ba kakot ba hangni kenma ban husia ban pule ya kan thi haba kawan ki khmat tamla ti campaign akan mau ngalik kiran ka ka college hani hajuai ngalik kiran ka function ka bakile ka Christmas advance ngayon nang ni na pulpit kumni ngamno chu ban kiran ikikat to kan ni kinong yasim bentah kata program kitong gaska tapi ka ba tang labe kan air pecho ka prep hadu principal jo kata college kuliah apostol jayu ipi kapan semua bangsu ya na nang no biyo ya kata jintip naga mobile kata daw habban husiar na markani kaluti ya kata jing snow tu ka jongi hakaji day ka jongi ba doble hitip kidang gisamla kibang duway na ka mobile kile internet kawan gajing duway kalaban long nakakasi
kalaban long daga Pareng, kalaban long daga Bengali, kalaban long daga Hindi, kalaban long hagan rukom kiduway na kabaka mobile kahikay. Dalabo ka mobile syarut yang aja ka bakantang duway pat sikentin rumlan. Kidan gibapet yung kidukot Bible na ka mobile. Long kung kidikibriw kanya kapor bayo ri Bible, o yaw tu bakartat mo na ka Bible. Untip sino tu bakartat ba ka Bible. Dan gibriw gibapenlong yung ka Bible kung kakot magic, bakartat bayo baman bu na ka Bible hasyadam. Kaksinem ri Bible nga kanmaw, nagalong kumta. Kidan gikuan samla kibabut, ya ka ba ka Bible kaya tu katkum ka internet. Ya lagi pat menjupuli the Bible. Nagatagadao ni haban snow tu bah. Bani em hagaspa snem kabae. Kitip ni em hagasnem hagakat arterik uagas manusnem kade kata kasni kabaki ay kerteng kasni jong kisamla. Bagkatong na ni kamuto jo kata kasni kalong lebha menta nagabanta kalasyay kababha. Giyabe ya kai ka baka Hindu kale. Hikwa banyo ya kata ka moksha, ya kata ka jinsuk. Haka jihikai sung tatray jo ka Hindu ko ang le menta. Hikwa banyo lok yo arno langot. Hikwa ban song kurim song arno langot. Hikwa ban le ki enjoy ya kata ka jingim. Naman da pilarang ba? Pin saya ya kalanti kababha. Ni em magaspa snem. Kabaya ka ni kaspas nem ki og an age of revolution. Kaspas nem jong jing perkat temai, ban pengki temai. Maten mau bahab niya hakata kaspas nem. Monday ban kelet ya ublay. Kumutan ra ya kajing imjani. Kabaa. Kajing sya job bat kajing penyo tia lengai jo ka pertai ya kajing imjani kalong. Bangyen jubo ya kaktian jong ublay. Bahkan long kapedeng hakajing im jogi. Maayo yaw blay baka balang hangni ha Bangladesh. Au arajar khatsaw kadap ars pasnem. Kemudian ar hajar ar pusaw kadap kando ars pa shibosnem. Kadno pisan naga Bible. Kadno pinapansan niya lagi ban puli ya kaktin ka jomoblay. Piit na yan mariakhir men step. Basua ban let syabri ngan puli ka Bible. Ban hapa ka Bible kayo jaka ka jingim jama. Mapensan ya ka jingit. Ban hapa nga pensan ya ka jingit nga kata iki kambang. Kajing syajok jong samsan nagadelila kalong baum snow to bau don ya ublay uban ya keren badu man laga klebat. Pijuyo snow ni ang bau ublay keren ya pi. Sa kaway ka ministry ka bansawan keleng ka pertay ngamtip hangay Bangladesh kaladon ngamtip si kibalang jong pi kalawan ni iya. Kaway ka mission society ka bami menta kaday kata kabakiong ka World Mission Society Church of God. Hagaba hakata ka balang kipenseng nong rim naga Bible tangba kiyong dantang ublay pa ublay kun bat umensiyam bakut ka batew ya unong seng jong kata ka balang ubagartan uang sanghong haus nem ar hajar ar puar kadon kiriunget kumba iway pon kinday pusan million Hendrius pa teligi balang nagabakantop hang niya Bangladesh. Barhaki ars pa sipaw teligi ri. Kani kakanhuan kalayan banyalam. Baka ni kakanhuan karong siya kayeng kiparawangit. Ban pembakalano ya kajingit kajong kiya kajingit ay bau Jisu. Kani kakanhuan ka 3 months ngobha. Kapengkut iki jaka kaya rap iki beriw kibaduk batali kumta terter. Hangray kahikay pa. Bakalok jaw tau ang sanghong kaday tang maka katabi jang ublay kakarteng juga takalok kadika jang gelza dang man sisni nga kando asyalong iki arbot ki kana samla ki bayalap at ki ong nga uncle nga laani em ban ya sam ya ka jingpen im sa mao Jesus Christ nga ka bakhatdo aba kiduway
ya kakerteng jong tau ang sangom. Kani kakanhon menta, katerway ikikina samla kaway kabay, batkat pra hajar katulok, banra ya kani kakubor keleng kejaka. Kimdon ni ka Bible, Henry kidon ni ka takakot kabaki ay kerteng ka divine prophecy, kabatho bitang syapang uta ang sangom. Bagkani kalayo jaka ida di bahiyeng jong ay sa mopan. Iyesyong baniwi kong. Ban managani bayap utaw kuon jud ay kong. Kipaniat service kani kaganuhon. Bando ding penar kim siya. Bag kiti kilom jingtep ki marjan ki badan ding penar di ban kedia no. Nama bayong kadak ka bapentrut ki uno brio. Bau ni syam bat kani ka Mayblay. Kata ka jungle sa. Habang lades ka don haka benta ka ba Uyatho to parlok jonga sisita kong mantagalayan. Bat kitray don bon hadu kata-kata. Bat kibak hambon na kini kinaga. Kidon ki kasi, ki mizo. Batato kan ni ki manipuli. Bat habak kirung siya kayeng jong pi kitang iyo jaka sisien. Pila siya jong. Kiyarap yung ibriyo ki badok. Kiyarap yung kajing don kam jong pi. Hagaw egas ni. Kinyalam ya pi. Siya kabas niyo. Bat kabas niyo tam. Nimar katangiin mga nagaspas nan. Kapag isamla jongi kiyo ngan leji seng kumo sa doksir. Landa nga don ni ka juti ka batamay. Kani ka kanuhon kay rap himdon juti ro ka pentit. Himdon sut ro ka ay. Himdon jan sem ro ka pentit. Tangba. Kani lampat ya pi. Siya karukam perkat. Bak kajing snow to kapapan bakla. Nagatagadaw ni Habban Husyan, yakin ikisang kawya, kibaw saitan, upinot hiya yagi. Kajimbang iit ban puli Bible, kapanlong yagi bagin siya dyan. Kajimbang iit ban yasilok nagaktin dyan oblay, kan panlong yagi baw saitan, unyo jaka kajimot jimperkat ban kadonot dyan i. Dan sibun kisamla banta. Kibangadang yo phone dang hadu menit. Kibathia abethani hospital, kibathia hakaleng ki hospital, ki ang pastor nga ong yo oblay nga lathat kini gajingan. Habang aduay ngam yo ajuba, ngam yo ate pastor ban kata iti kamba. Nga ong ikay kongkong oblay sumong yo piit ya gajingin, suit nga yo oblay. Balik kini kita get problems. Kadaw kalong bangim don, ya kakatiyan sa oblay. Nakabanta jong piki samla baro kibadon na kaniga jiniseng. Kanbaw baka ni kapertay. Kan peniyot hiya yangi. Kamong yangi unay let jiniseng. Kong let jiniseng. Kam sumong yangi wat pulib. Wat ruay. Tangaban pediang ya kajing sisya kam day banta. Pidang buon kapuon. Undang kam ban kuslay. Nganito yaki para samla. Nakit ba siya ni udon yung jing tao ba mi menta ken ang gakisiti Petrus kalau kabasang gan kot prado ko kanday utaw jing tao tiang pastor tiang teman besan tiang nong yalap tiang pa ya ublay banili persa ya ublay not uto yangi ban uniw jing tao uyad menta ban peniyo tiya no yangi uto gum no itu ya kajing long kaba itenan na kajing iem jone kaya kajing long kaba itenan kajing iit ban puli ka katiyan jong oblay kajing iit ban edway nang tip kanungot kiba mi na ying ban niya siya mapin mi pidem ko siw ban dway ban ang try yalang ay baga katiyan jong may kabagan yo snow kani kajing isen tanaga po ya kajing iem jong Ibon sin kidan sibon ki kun jong oblay. Kiba haba kimat ikijingpang haba kiduay kim jumat ikijing penkia bale. Naman ngangong pimpat jisyong ban penrit yeladi. Hau kemat jong uta oblay ubadon ya kapo. Ni magas pas nem maga perthei. Kapen ibang ya kipo ya ki kibadon saudong jongi. Berada nim husyar bat pikir bah. Yaki hinyaw tali ki jinglong ki badi bandon na ka jing im joni usaitan untu bat unutino nagi
Kihinyaw to ligi jinglong kibate how Solomon. Kabaningkong gani ka jing star. Kabaar gani ka jing siyempang. Kabalay gani ka jing silok. Kabasaw du mansiyam jo kabor. Kabasan gani ka jing tip. Kabahanriyo gani ka jing septi ang yaw try. But kabahinyaw gani ka hok kabakan jablay. Piyo ang gani ka batch apa piwan siya niya? Pisayo iya gani ka batch. The pidei ki volunteer, pidei ki the court delegates, ni siya iyo gani ka batch. But masad ay nuksang o gani ka batch kamot ayu. Gani ka batch kaday ki ong ktin preng ka identification kajing pen ito. Habang ateng gani ka batch kala to ni guess. Habang pidei ka batch delegates kamo pidei delegates. Kisama Kristan kibaublay ito yaki da kakerteng. Kini kibadon ya ka batch. Pagkata ka batch kaday. Ka jinglong ka ba hok. Ka jinglong ka ba laaban siya niya. Ka jinglong ka ba niya ka jing star. Ka jinglong ka ba niya ka jing siyempang. Ba ka jinglong ka ba don ya ka jing iye. Ba niya silok. Padulay. Nagata ka daw. Habang idon ya kini. Nimsya yalang bakla. Hagibor. Jong ka jindong. Pikir niya mentali kita kisamla kibayat setang dak jingalam umensin. Ngadon umensua kadang hikai ngaya kendo sibun ki student. Ki ang pastor yang ate yalam da umensin. Udon way student buwan puli wong yang yalam da umensin. Internet ya kawai student. Para student di internet samla. Ulit siya ikipa jo kata student wong mama. Pa umensin ba internet ya ka kun jompi. Ôi tay mama ke pi la tieng mo pa ka dumun sim te nung siap tieng pi ang to sim ya sumar na IT ke ka khon jong pi ha pi na IT ke ka khon jong ha pi tang ro banai internet na sai ka wei wa ka taru pa man sim ulet si pa jo ta khana wa mama ngala elang samla man chua upa man sim ngala elang ro banai man sim wong ino e ka tu ya na ka khon jong pi tang ro banai u ino e ka ta uya sakabay pagkakana kabadang kat sa usnem ulit ni kimi ang kome hay kimi ta kana umansim upa bu itanat na itanat ka kun jong pi ang di kimi umansim mo kuno bali no bayong di kadang gapor kaba habangin don ni kaktian jong oblay ni siya ay alam bakla ka jimot berkat pada ka donor ka jong kadang na kata daw bau samsan usya job na magkata kajing start, kajing siyempang, magkajing tip, kabakan jablay kamdan na u. Syukran la kakeren, syubatay la kabatay, klan da snow to, kamot ayu, kajing yun. Kuno bangin penklan niya na di, banlat ni kisang kawya, jong soitan. Kajing long blay ay kan long kapadeng ka kajing yun. Kaktiyan ka jong blay, kadi ba long kan long rim magkajing long kristan. Bat kajing ino, iya kabamtay, bat kajing penitho ia ka batay tat kong kaktian ka jong oblay tano kanong rim kabangin niya daka oblay nirap ulen kerko